Nije mi jasno kako će se ovo dovesti unutra. Što radite vi to uopće? Vidiš da je zovemo, što je? Zovete. Koga zovete? Momci, ovo je Buca. Da letimo? Ne, nema šanse. Samo se vi njoj zahvalite. Učinili ste za nas i previše. Stvarno. A jel bi mogli do tamo recimo što ja znam, plivajući, jer u tome smo stvarno jaki. Slušaj, tvoja će mala biti u karanteni. Tamo idu sve bolesne ribe. A nema vam drugog načina nego s našom Bucom. Ćao, Buca. Stani, a da zovemo ključa, jer ovo boli. Mislim da joj se sviđaš, tata. Buco, cukaru, ova ođe dva krasna gospara bi do karantene. Buci mi, Radušo, kakva si s vremenom? Buca, ne bi ti htjeli poremetiti planove? Ona ne razumije što joj govorim. Trebaš se samo zbližit s njom, stari. Kak? Zbližit! Pogledaj je u oko i reci uhu, pa ćete se zbližit. Ajde, pogledaj je u oko. Ajde! Nemo, mislim da bi trebali osmisliti novi plan. Neki koji uključuje zadržavanje u vodi i neko ko nije čaknut. Jer ova ptica nije ptica. Odlično, tata. Ajmo čega da nas Dora zaboravi. Ko što kažeš, u tome je najbolja. Supač. U redu. Gledaj u oko. Koje oko? Koje hoćeš, stari? Bucili! Bucili! U redu. Ovo je sve supač. Kako će nas Buca uopće moći nositi? Da, zamalo zaboravio. Đivo! Đivo! Dođi, mali! Ajde, Đivo! Daj nam broku, možeš s nama na stijenu. Je, Đivo, časna riječ! Tako je, maši ručicama! Ajmo, bravo! Bravo, Đivo! Pazi da ne nažuljaš guzu! Hvala ti jako puno, Đivo! Ma dobar nam došao na našu stijenu! Komotno je, jeli? Finulo vrijeme, dole, Đivo! Mrš! Ma ne, ovo je bez vezarija. Pa zašto se ja uvijek dam nagovoriti na ovakve kerefeke? Sretno!